Dituku dikwao Yesu uva kumwelelu wa dijiba diangeneserate. Bantu bavwa bamungwila bwa kuteleja mwako wa mvije mukolo. Yesu kumwana matu abidi kumwelelu wa dijiba. Balobi bavwa batuluke. Basukula makondo abo. Yesu kubwela mubwatu bukwabo buvwa bwa Simon. Kumulombe yene. Semena kakesa ne bwatu mumayi. Ye Yesu kusomba mubwatu amu kulongesha bantu. Yeye mumana kulongesha nanku wambile ye Simon nene. Semesha bwatu kumpala mwaba widi mayi mondo. Bachisha wewe ne balobi ne nwele makondo mumayi bwa kuloba. Simona kumwanda munane. Mukalenga tudi baloba butuku bushima katwene bakwata kantu to. Kadi bumuju ngambile bwa mema kwenza nengele makondo. Nanku kwela bu makondo. Kukwata bu mishipa mipite bunyi. Makondo atwadisha kupandika. Kubikila bu balobi nabo bava mubwatu bukwabo bwa babambulwishe. Abu bafika kuja bu matu abidi ntente ne mishipa ya bunyi. Matu akeba kujina mumayi. Simona Petro umwana nanku kutoye binu kumpala kwa Yesu wambane. Mfumu umuka kunji nji mwene malumabi. Walu Petro ne bonso bavoye nabo bava nebowa bwa bunyi. Wa mishipa mivule ivobu bakwate. Yakobe ne Yona bana ba Zebede. Bavwa bakwate mudimu ne Simon. Bavwa kabiji ne bowa. Kadi Yesu kwambile Simon ne. Kuchinyito. Byanga chila kumpinjeu. Lewi ikana chilembi cha bantu. Nanku kuko kabo matu kumukuna. Kushiye bu byonso bulonda bu Yesu. Bava Yesu muchimenga kampanda mwene nsudi kufika kudiye. Umona amu Yesu kutwa ye mpala panshi kumpala kwende. Umusengelelene. Mfumu, uwe wa muswe unjikishe disama. Yesu kolola chanza kumulenga wambane. Nji muswe mubidi weba wakane. Jaka mwe nsudi kujika vambidi va muntu awo. Ke Yesu kumukandikane. Kwena mwakwambila muntu bwalwe buto. Kajiuye kudi mutu wangaji bwa kukenkete. Bashisha ulambula mulambu wa kudi kobolola uvomosa mufunda. Bwa bantu bonso bajadikane. Ukaji mupande. Nanku lumu lwa Yesu kutangalaka. Bantu babunyi bava bamungwila bwa kumuteleja. Ne bwa ajikije masama abo. Kadi Yesu uvo uyamyaba mipengame bwa kutendelela vijimukulu.